Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah emma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Allah Taala her birinizin niyetinizi, tileginizi kabul kılsın. Daim ile aytабыз. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, bir kadamlar soğup жазылса, ikinci kadamına күнөлөр keçirilet deyt. Huday Taala her birinizden baskan 10 kadamımızga soğup doğru жазган bolsa, sol jak kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Allah'ımız keçirgen bolsun. Barыңızдардан орозоңуздар кабыл болсын. Орозо дагы өтүп кетти тугандар. Орозо кармаган адамдын деле күнү өттү. Орозо кармабай жүргөн адамдын деле күнү өтүп кетти да. Бирок эми ошол күндө бизге кантип күбөлүк өтүп берет. Эми бизде буюрса айт күндөр жакындап калды. Айт намазынын өкүмдөрү жана айт күндөрүндөгү адептер деген тема экен. Эми айт күнүнүн улуулугу бул урматтуу мусулман тугандар. Аллах Таала бизге ырайымы менен Рамазан айын насип кылды. Ramazan ayını nasip kıldı. Orozo karmadık, elhamdülillah, teravih namazlardı okuduk. Kur'an menen ötkörgön kündörдү Kuday Taala bizge belek kıldı. Eme belek kıldı degende şu çında bile bu belek eken de. Orozoda bardığımız teravihge kelebizdi. Teravih okup kalabız. Oşol teravihde hatım, kayerде hatım var eken. Men hatımga katışayın dep turup, yok degende orozoda bir hatımdı katışıp kalayın dep turup, bardığımız hareket kılabız demek. Bizge berilgen bol belek eken. Oşol ıyık ibadattın jıyıntığı katары bizge Kuday Taala ayt kündü beriptir. Ayt gün kanday? Ve li tukmilul iddete ve li tukabbirullaha ala ma hadakum leallekum teşkurun. Sanak kündördü toluk bütürüşüңөр kaltırbay tutuşuңar, silerde tuğra jolga salgan üçün, Allah'ta dağızalaşıңar üçün, jana köp şükür kılışıңar üçün degen Kur'an'da ayat var eken. Demek oşol ayattın negizinde bizge oşol ayt kündörü biz ayt namazını okuyt ekemiz. Şükürçülük katarında. Bileme şükürçülük katarında. Hem bu ayatta Allah Taala orozonu bitirgönden keyin takbir aytууну bizge buyurdu. Demek ayt bu şükürçülüktün günü, kuvanычтын günü. Anan Allah Taala'nın uluktauunun, dаңазалауунун günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelgende oşol Madinalıklar aytkan eken bizde oşol iki mayramımız var ele depçi. İki mayramımız var ele. Oyun zokul mayram da aytelek İslamga çeyin dedi. Bирок Peygamber de şonda ne dedi? Oşo iki günün gördün mayramdagıday gün bolsa Kuday Taala sizlerge başka iki mayramga almaştırıp berdi. Bol bizde oşo oroz ayt namazı jana Kurban ayt namazı dep turup Peygamberimiz bizge oşol neçelep aytıp ketken tuganlar. Hurmatly musulman tuganlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytkan hadisinde mындай dep kelet. Hazreti Salman Farisi aytat. Şaban ayının Allah'ın elçisi Şaban ayının akırkı gününde bizge hutba kılıp jatıp mындай dedi. Ey adamlar, sizlerge ulu ay kölökö salıp geldi. Berekeli ay geldi. Anda 1000 aydan da artık bolgon bir tün var dedi. Demek bu Kadir tün. Bizde Kadir tündü akırkı 10 günden izde gele deydi. Bu oşol jup günden tak künge ötkön tündörü. 20'sından 21'ine, 22'sinden 23'üne, 24'ünden 25'ine, 26'sından 27'sine. Böyle köpçülük alımlar oşol baykagan eken, oşol sebepten bizde ne 26'sından 27'sine ötkön tünde Kadir tünde belgilep oşol Kadir tünde tosabız. Emi bu jerde oşol gün dep turup ayta albayıp, akırkı 10 günde oşol jaşırılgan, bирок alımlar oşonu baykagan deydi da ustadarız. Baykaganlıktan oşol gündörde tosabız dep aytılar. Emi Allah Taala oşol orozo karmanды farz kıldı. Hali emi tünkü ibadatты bizge nafil kıldı. Demek tünde ibadatlarda biz kılıp çıkışımız gerek eken. Hali emi tünkü ibadatta bu emi kim bu ayda bir jaşamal kıla turgan bolsa Allah Taalaga jakındasa başka aylarda bir part atkarganday soğup bolat deydi. Hali emi kim bu ayda bir part atkarsa başka aylarda 70 part atkarganday soğup alat deydi. Demek orozoda bir partga 70 есе koyet eken. Orozonun berekesi. Jönököy nafil amallarыбызda şo part atkarganday soğup tor жазылат deydi. Hem bul bolsa şo sabırdуулuk mayı orozo sabırdуулуктун sıyılığı bul bir gana 5 bolat. Antkeni Peygamber de şol aytat go, bar amaldar penden özü üçün, bирок hadis kutside kelet orozo men üçün, orozonun soğun men beremin deydi. Hem karаңыздар. Men misal orozom dep koysam sizler işenişingizler mümkün da. Mümkün onu orozo karmagan emesmin. Bir gana Allah Taala körüp turat eken, bilip turat eken, oşonduktan orozonu Allah Taala soğun özüm men berem deydi. Bu ibadatlardan töresi dep koysak bolat da orozonu çö.
Emin bul bordoşluktan jana jardamdaşуу ayı. Bul ayda momundun rızkısı köpeyet. Kim bul ayda bir orozu karmagan adamды ooz açtırsa, anın күnөөлөрү keçirilet. Moynu tozoktan kutkarılat jana orozu karmagan adamdын soğunday soğup berilet da. Bирок orozu karmagan adamdын soğundan hiç kemibesden berilet deydi. Sahabalar aytты, eger biribиz, ar biribиz orozu karmagan adamды ooz açtıra turan bolsok, bizde anday nerse jok da. Kalbayım. Allah'ta köpünçe jarda yaşaganda sahabalar. Köpçülüğü oşol kembagallar başında dinni kabul algan. Oşonda Peygamber aytты, Allah bul soğuptu bir orozu karmagan adamdı bir kurma menen, je bir urtam su menen, je bir urtam süt menen ooz açıran adamga dagы beret dedi. Oşonda. Oşonda misal köpçülük meşitlerde kurmalar da kirip koyat bilesizler ha? Meşitte eşikin oğuzundan koyup koyat. İftarga jakın Şamga kelgenler oşo kurmanan alıp oturat dagın azan aytılganda oğuzdu açat oşon menен. Soğuktu bar oşolor ilip ketip atat da her жерде. Kebir meçitlerde meyizlerdi koyup koyup atat. Kebir meçitlerde sulardı koyup koyup atat. Demek bu hadiste geldi da. Bulay başı rahmat, ortası keçirim, akırı tozoktan kutuluğu da aytılan. Başında Allah Teala'nın rahmatı cahit eken, ortasında Huday Teala'nın keçirimi veret eken, akırında oşo tozoktan kutulu önkündüğü deyil. Demek kim bulayda özünün oşo kızmatçısına sen burada kul ölçülük zaman bolgan kuldarına bir jengildik kılsa Allah Teala anı keçiret jana tozoktan kutkarat deydi. Demek bizde hazırkı zamanda misal kebir adamlar var misal başka bölgelerde işletet, kolasında işlegenler var, jumuşçular var. Oşolorga dagı orozoda kichine jumuştu jеңилдеткен bul jakşı deydi. Kichine jumuştu jеңилдеткен jakşı Huday Taalam aga orozoda kichine jеңилдик kılsak Allah Taala bizge jеңилдик beret eken da. Oşonda bizde eskertip koyuşubuz gerek. Emin bul ayda 4 nerseni köpeytkile deydi. Ekөөsü menen Rabbinge razı kılasыңар, al emi ekөөsü bul sizlerge sözsüz gerek deydi. Emin bilem zikirler de bul janda. La ilahe illallah dua aytış gerek deydi. Anan Allah Taala'ndan keçirimdi körök suraş gerek deydi. Allah Taala'ndan körök keçirim suraş gerek deydi. Alemi bizge kerek nerse olsa bul Allah Taala'ndan beşti suraş gerek eken, tozoktan kutkaruunu dua kılışımız gerek. Demi Peygamber hadisinde gelir ittakun nara wala bi shaqqi tamr. Jartı kurma menen bolsa da sizler tozoktan özüňördi alysatlar, kutkarlar deydi. Emi bu kurma degen kiçinekeli kurma da. Misal oşol wagtda bilesizler Peygamberдің wagtında elder öte jardy bolgan. Misal eger sallaşıga kete turan bolsa oşol jerde elder bolgan nersesini jinap bergen da. Oşo biri kurmanın jardyny jegen eken, oşo askerler ketip atkany körüp oşonda ele koşup koygan eken da birөөsüçü. Oşonda oşonu menen ne şu kanday jardan bolup kalıptır eme degen da. Oşonda Peygamberдің şu hadisi eske düşüyor da. Karasaňlar jart kurma menen bolsa da tozoktan özüňörde şo kutkarga hareket kılla deydi. Andan keyin Allah Taala şol Kur'an-ı Kerimde aytat, bu Ramazan ayı rahmatın ayda. Wa rahmati wasi'at kulla şey. Menin rahmatım bardyk neteni kamtıgan deydi. Allah'ın rahmatı bardyk neteni kamtıp turat deydi. Ramazan bu rahmatın eşiklerinin açılgan ayı. Şeytan çınjırlangan, jannatın darvazalary açılgan, tozoktun darvazalary jabılgan ay deydi. Emi şeytan çınjırlansa ele, şeytan joq ekende oylaşybız gerek de. Şeytanды aldap koya turgan özüňizdin nafsybız bar tuganlar. O şeytanды bizim nafsybız aldap koyat. Biz özüňiz nafsybızdy tarbiýalaşybız gerek. Şeytan koy, sırttan bizde azgırat. Nafsi bizim özümüzün içimizde de. O ata-babalardan beri kelgen söz var. Balam nafsingde tıy, nafsine azgırılma dep turup murdatan aytıp kelgen. Oşa nafsini biz orada tarbiýalaşybız gerek eken da. Birok nafsi bir gana açılga çyday albayt eken da, jеңil et eken da, açka bolsaň jеңil et eken. Bolbosa nafsini jon koysaň orada karmak kelbeyt. Günde tort jegisi kelet da. Günde şaşlyk jegisi kelet da, nafsine jon koysaň. Bizde alımlar aytat, senin adamın nafsisi bu jaş bala sımal deydi da. Jaş balalar yemişse mektepke çeyin yemim jür öğret enesin, to'g'rimi? Yemizbey koysa bir yaştan özü jaşoo üçün kuruşet da. Nanpan bar jep körüp kete da bayağı jerde. Adamda nafsi da oşonda eken da, tarbiyalasak bolat eken da. Berbey ile koysaň könet eken oşon nafsiçi. Bul orozo uşunday bir tarbiyalay turgan mümkünçilik değil.
Hazreti Abdullah ibn Amr aytat, mындай деп riwayat kılat, Allah'ın elçisi aytты deydi. Ырайымды уларга Rahman rahim kılat deydi. Жердегилерге силер ырайым кылгыла, жердегилерге эгер силер ырайым кыла турган болсоңор, асмандагылар силерге ырайым кылат deydi. Башкача айтканда асмандагы периштелер deydi. Demek kim Allah Teala'nın rahmatına bölününü kalasa Allah'ın mahluklarına ırайым kılsın dedi. Orada karmagan adam bu aç kalgan adamın avanı sezetti. Yemi kursağın açıp bunday keşke mahal asırdan keyin işlerin tızıldap kalat bayağı yerde. Oşonda adam oylanat eкен, biz koy emi orada karmaşında aç kalıpta sezip otabız. No tamağı joktor, baykuşlar kançaca eken dep durup adam oşonda seni sezet eken oradaçı. Eğer sezse, bizdekiler keyleri sezbey dele kaldık o deyim asıra. Öçü var day tamak jeyit ko. Ertemenen turup birinci, ikincini jeyit. Keçinde, keç aşka olduğunda birinci, ikinci, üçüncünü jeyit da beyazlardaçı. Negizde orazada, negizde biz azırak yaşıyoruz gerek değil mi özür? Şart kabaylanıştı o. Kişinin aşkazanda es alış gerek. Biz teskersince orazada çarşatıp koyuyoruz. Bir ayın içinde bir yıllık tamaklı jep koyuyoruz da. Orazada ötmegen tavarlar ötüp ketip bozarda. Anan orazada kımbattaydı bizde tavarlara. Sebebi eldin bari talap küçüydü eкен de, talap küçüğünde nabarat kımbattaydı da bizde tavarlar olsun. Başkalarını karasanızlar özlerinin bayramlarında skidka kılat. Tavarların. Bizde musulmanlar mümkünlükten faydalanıp kımbat atat da bayağı yerde. Bizim başımızdan öttü. İftarga biz esepteyimiz. 3000'den eseptep koysak, bananın karıpkası 4,5 olup ketdi go былтыры. Oroza kelgende. 1,5 ayrım olup ketdi bayağı yerde. Birdemke desem, emi kımbat keldi deydi, bilbeyim kımbat kelgendi. Oşo keleli жүрген tavarlar da to'rabı. Bu özlerinden ele bolsa gerek deyim oşo içerideçi. Orada bitişmeye gayret düşüyor eken. Şundan da bilsek bolot da, demek bu yerde kichine жерdegilerge ырайым kılsaňar, Allah Taala sizlerge ырайым kılat dedi. Sodegerler sizlerde oşonu bunday bir eski alıp koyuңuzlar ha. Bayağı yerde. Mümkünlükten faydalanıp aytıp koyalı. Ayrıca Kadırtün kelatat. Kadırtünde köp dualarda kılat inşallah. İftardağılar, oğuz açkanlar. Demi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nevresini öpüp koyuptur. Nevresini öpkön eken bu yerde Haris degen bir kişi kelip kaldı deydi. Akar ibn Haris degen. Oşonda Peygamber nevresini öpkön körüp kalıp sen dağın jaş baldardı öbesingbi. Mende 10 balam var. Men birösünde öpkön emesmin deydi da bayardaçı. Peygamber o aytdı. Emi Huday Talam senin jireğinden ırайымды alıp koysam ne kılayın deptir da bu жерде ne deyot? Kim ırайым kılbasa ırайым kılınbaydı deydi. Kim ırайым kılbasa ırайым kılınbaydı deydi. Baldarga da kişide bir merim töküşüz gerek de. Merim töksek biz merim görüyoruz bayağı yerdeçi. Men bir balany körüp taң kaldım da. Atene vuruşup ketdi dep eki bala sileş otursa neye vuruşat dep taң kalat go dagı bir balası. Körsem bunun atenesi vapşı vuruşpaydı eken da. Vuruşkanı vapşı körgön emesmi dedi. Nege vuruşat deydi da. Ne sebep deyip başladı. Körbeysiňer demek oşo balaga merim tögüp balanın janında vuruşup baş gerek de özüne negidi. Vuruşup ekөөsü boy bes правилга түшүп атса балдар ошо көрүп алат экен да. Демек үй бүлө ушундай болот экен да деп эртең кызым таяк жесе да унчукпай жүрөрөк баягы жерде. Балаң атам энемди ошо эле уруш керек экен деген ой пайда болот. Кудай сактасын. Ал чоң бир трагедия алып келиши мүмкүн да. Кудай сактасын. Бул да ошол не пайгамбарыбыздын ошол мээрим жөнүндө айткан хадиси. Бул эми имам Бухарийдин айткан, имам Муслимдин айткан хадиси. Hem bu hadis İslam'daki tarbiyanın negizini gösteriyor. Merim bu alsızlık emes deydi. Merimdүүлük bu alsızlık emes. Mesela balanı öpüp koyu bu ne? Tarbiyanın bir bölügü. Anlandığım ne deydi? Sizler baldarınlarga adiletli muamele kılgıla deydi da. Bir balanı öpüp koysan ikincisinden öpüp koyun deydi. Birisini öpüp ikincisini selam aleyküm deyip koysan baldarыңды düşman kılıp koyat kesin de. Atam beni jek görüt. Seni жақшы көрөт деп балдардын арасында атаандаштык пайда болот экен. Бири-бирин жек көрүү пайда болот экен. Ошондуктан тарбия биздин мойнундагы милдет. Ырайым кылыш керек. Балдарга дагы бирдей мамиле кылышыбыз керек экен. Эми Аллах Тааланын ырайымына жетүүнүн дагы бир шарттары
Peygamberimiz bizge uşul meselede yol көрсөтүүчү эң чоң bir lider desek bolot. Misalı үлgü alsak bolot da. Эми бұл жерде kim райым кылбаса, ага райым кылынбайт dedi. Эми бұл жалпы бұл мыйзам да. Биздин ошо ниетибизге жараша да. Ниетибизге жараша. Үйde olsun, koğumda olsun, jetekçilikte, ata-ene menен, jubaylar ortasında olsun. Demek rayım bar yerde sözsüz türde bereke var. Eğer taş boğur bolup turup, taş yürek bolup turan bolsak, anda Allah Taala'dan rayım kelbeyt eken bizge. Peylibizge jaraşa bol öğretken bardygaçı. Peylibizge jaraşa bol öğretken. Oşoga özübüzdü oңдошубуз керек da bu yerde. Ve Kırgızda söz var go. Tüptöp Kuday berbese, türtkön menen bolobu deydi. Yerdeçi. Oşoga ne? Biz kişinesinden kalıplandırışımız gerek de oşo baldardı. Oşo ırayımdı bolgongo, bereşen bolgongo. Emi Ramazan ayında oşo tarınçlardı keçirgen ay, jürekti tazartkan ay, keçirim suragan ay jana keçirgen ay deydi. Şu Ramazan ayında biz keçirişimiz gerek eken bir-birine. Emi İbn Majah'dan aytılan bir hadiste kelet. Her bir oğuz açar vakitte Allah Taala'nın oşol ne tozoktan putkargan pendeleri var deydi. Bol her tünü bolat deydi. Emi oşo oğuz açarda Allah Taala menen bizim ortamızda hiçbir ortamcı yok. Tüs duanı kabul kılat eken da. Oşo oğuz açarda köp dua kılış gerek. Bizde oşo oğuz açarda hiç kim duanı oylamaydı da dastorxon ele karap turat ha bayağı yerde. Karap turat. Allahu Ekber deşimenen sırada oşo suunu içip bir kurmanı je başlaydı da. Ya ağaçen kişine dua kılıp Allah'ım senin için keşke kotağım aş yürüdü. Allah'ım bir duamını kabul kılgın. Baldarım imanlı bolsun, insaflı bolsun. Allah'ım baldarına bir jakşı bir saliha jakşı münözdü kelinlerden nasip kılgın. Allah'ım kızlarıma jakşı münözdü jakşı imanlı bir küye baldardan nasip kıl dep turup bir baldarın Kırgızstanın keleceğine bir dua kılganın jakşı duanlar antkeni oşol wagtda dua kabul bolat da negisi. Emi Ramazan ayının her bir tününde tozoktan kutkarıla turgan adamlar var deydi. Ayrıca ahırkı 10 tünde deydi. Demek Ramazan ayı bu ruhani küreş, nafsige karşı küreş, şeytanın azgırgına karşı küreş. Jeniş emine oşonda? Jeniş bu tozoktan kutulu. Biz tozoktan kutulsak, buna jeniş oşol eken da. Tilekке karşı kevler kutulbayla tutulup kalışı mümkün da. Orozo karmayt, bürok tilin tıybayt, kulağın tıybayt, gıybat degen nerse var, büyüt var mı? Kuday saklasın. Orozoda büt, oşol, bu bir aylık medrese eken de orozoç. Bir aylık medrese menen, oşo kiyinki orozoga çeyin, oşo tarbiyamız jetiş gerek. Orozoda misalı, koy, men büröge jaman süylebeyin, jaman söz uqbayın, gıybat kılbayın dep turup, özüdü tarbiyalap, oşo tarbiyamız menen biz jetkirişimiz gerek eken. Yok degende orozoda oşol nersege biz nafsibizde tarbiyalaşыбыз керек eкен. Эми ayt namazı. Бұл ayt degeni biz Ramazan bütkönüne kuvanı emes tugandar. Ramazan ayı ketkenine kuvanbayt musulman adam. Ramazanda jetişken iyigiligine kuvanat. Ramazanda men ne kıldım? Men taravga toluk katıştım. Ramazanda men ne kıldım? Men özüm taravdan sırtkarıp dağın Kur'an'da hatım kıldım. Ramazanda ne kıldım? Men körök sadaka berdim. Sadakanı körök beriş gerek de. Misali bizde kanday, da çöntögünü karayıp 5.000 som, 2.000 som, 1000 som, 500 som, 200 som, 100 som, 50 som turat da. Oşonda karap durup 50 somdu berет da sadaka kılıpçı. Anam Kuday Taala'dan Firdavs'tu ber dep surayt ko. 50 somga Firdavs kelbeyt tugandar. Anın için misali oşo jok degende oşol 1000 somdu bereli, oşoların arasından. Bence 1000 som bereli, körök bereli. Sebebi al 1000 som kede siz oşol kafeye gitseniz jetpey kalat oşo 1000 somçu. A 1000 som bir bayakış bir üygülöge bir jumbalık azık zat bolat da. 1000 som kerek bolsa may menen dagы bir roşkala turan bolsa, bu 2 jumbalık azık bolat oşo sizin 1000 sommuş çikeyer muhtaç semiyalarga. Oşondan oşol jagында karaylı tugandar. Orozoda sadakanı köp berginge hareket kılalı. Oşo tozoktan kurtuluğa bizge jardam beret. Oşol bizden bergen sadakalarыбыз. Biz janakı namaz adaşıp ketsek sayday sahı kılabız go. Oşondan toluk kalat. Bizdin orozobuz bay sadaka bitirmenen toluk kalat eкен da tugandar. Kemçiliklerimiz, orozda ketiren kemçiliklerimiz.
Эми айт деген бул рахматка жеткендин кубанычы, кечиримге жеткен адамдын кубанычы, тозоктон кутулган пенденин кубанычы деп эсептесек болот экен. Эми чыныгы майрам кимге десе, бул жерде Хасан Басыр айткан экен. Ар бир күндө Аллах Таалага баш ийген адам үчүн ал күн айт деген экен да. 5 вакыт намазымды калтырбай окудумбу? Алхамдулилlah, мен үчүн майрам. Намазымды тал окудум. Мен күнөккөр болгон жокмун. Аллахтан карзымды бердим. Бирөөнү гыйбат кылган жокмун деп туруп, күн сайын ошол нерсени аракет кылышыбыз керек экен да. Эгер ким Рамазанды намазсыз, орозосуз, орозонун рухун түшүнбөй, гыйбат менен, күнөө менен өткөрсө, ал Рамазан бүткөнүнө кубанат мындай адамдарчы. Алхамдулилlah, орозо бүттү деп баягы жерде. Себеби орозонун рухун түшүнгөн жок да. Орозонун пайдасын, орозонун кандай бир бизге ибадат экендигин түшүнгөн жок. Чыныгы айт бул таква адам үчүн чыныгы майрам. Бул нафсисин жеңген күнү. Анткени нафси орозодо жакшы иштерди кылайын десең, ошого дагы нафси эметпейт да, туруштук бере албайт. Не кыласың? Жата бербейсиңби, жатпайсыңбы, андай кылбайсыңбы, мындай кылбайсыңбы деп бизге көп ошондой эмелерди, азгырыктарды берет. Эми Кудай Таала ошол Аллах Тааланын кечиримине ээ болгон адамдардан кылсын. Эми айт намазы бизде Ханафи мазхабы боюнча бул важип болуп саналат. Айт күндөрү эми бизде айт намазы окулат, бул важип болуп саналат. Бирта кийинки 5-чи күн болуп калды окшойт айта. Кийинки 5-чи күн эрте менен айт, түштө ошол жума намазын окуйбуз да. Бул бизде кээбилер сурайт да, 2 айттын ортосунда үйлөнсө болбойт дейт го, чынбы дейт да. Мен айтам, анда вообще үйлөнгөнгө болбойт да. Себеби Курбан айттан кийин орозо айт келет, орозо айттан кийин кайра курбан айт келет да, туурабы? 2 айттын ортосу болуп калып атпайбы? Мен устаздардан ушундай деп суроо келди десем, аны элдер ушуну айтып атса керек дейт. Себеби 2 айт дегени жума күндө эле майрам да, туурабы? Эртең менен айтты окуп туруп, анан жума намазга чейинки убакыт айтып аткан жокпу деп айтып баягы жерде. Ошол деле болушу мүмкүн да. Ошондон туугандар, биз ошондой айт менен кубанышыбыз керек экен. Аллах Таала айт менен кубана турган адамдардан кылсын. Эми айт намазы кандай десе, кимдерге важип десе, бул эркек болуш керек, акыл эси толук болуш керек, балагатка жеткен болуш керек, мусафир эмес, муким, жергиликтүү болуш керек. Жума намазы важип болгон адам болуш керек да. Жума намазы кимге важип болсо, демек айт дагы ошол адамга важип болуп эсептелет. Айт намазынын убактысы күн чыгып, найза бой көтөрүлгөндөн кийин башталат. Завал түшкө чейин окулат. Бизде орозо айт намазын бир аз кечирээк, ал эми курбан айт намазын эртерээк окулганы жакшы дейт. Анткени билесиздер, бизде ошол курбан айт намазын неге эртерээк дейт? Эртерээк окуп, баягы союшту союп, анан ошол еттен ооз тийиш керек да. Бизде орозо айт намазын алса, эрте менен бир таттуу нерсени ооз тийип, орозо эмес экендигин билдирип туруп, анан кийин биз чыгышыбыз керек дегендер. Негизи бизде айт намазы бул 2 рекет эле окулат. Биринчи рекетте субханаканы окугандан кийин такбир, билесиздер, 3 жолу такбир. Эми бул жылына 1 жолу окулат экен да, кээде имамдар өзүбүз эле адашып кетебиз да, баягы жердечи. Элге үйрөтүп туруп, бул күндө окуйт экенсиң да бул айт намазды. Кээде өзүң деле адашып кетесиң баягы жердечи. Мисалы Аллаху акбар деп кулак каккандан кийин субханикаллахума кол байларды окуп туруп, анан Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу такбир айтылат. Андан кийин Фатиха менен дагы бир сура окулат. Анан экинчи рекетте Фатиха замсурун окуп, рүкүгө чейин 3 жолу такбир айтып туруп, 4-үнчүсүндө рүкүгө кетет тугандар. Мына ошондо бул айт намаздары жөнүндө кыскача маалымат. Бул айт намаздарында гусул алып, мүмкүн болушунча жыттуу атыларды себинип, жакшына кийимдерди кийип, мисвак тартып барыш керек. Неге? Себеби бул бизде коомдук жер болуп эсептелет да. Коомдук жер болгондон кийин ошол жерде мал караган кийим менен жыттанган бойдон келбеш керек да. Себеби жаныңдагы адам жийкенбей турган болуш керек. Же болбосо ошол жаныңдагы адамдар эмес, периштелер деле сасык жыттан качат да. Периштелер деле жийкенбей турган болуш керек. Анан айт күндөрү такбирди көбүрөөк айтышыбыз керек.